Ibo bonke bantu engakhula ngidlala nabo ibhola ngihlala eDondoni akekho umuntu ebengijabulela ukudlala naye ethimini eyodwa njengoRasta. Abanye bebambiza uJamane eDondoni ahlala eRethile. Hayi bekuba mnandi nje ukudlala noRasta ngoba uRasta bekasithandela igwayi elihlaza. Ngiyakhumbula nje ngenye iSaturday sidlala neCameroon, iCameroon yase-Dan Donald number 1 sidlalela ePhumlane Primary School egroundini. iCameroon beyijimile uyazwa. Yafika within 15 minutes yashaya 2 yamagoli. Before kukhala impempe ye-half time yashaya lesi-3 goal. Hayi asibiza kucoach ke sesiyohlala lapha i-circle athi ucoach benicabanga ukuthi kwenziwe njani manje ake ngizwe ngani before ngifaka ama-input ngoba mina bengingaphandle nginibuka ukuthi nidlala njani before nginitshela ukuthi ni-improve kuphi nina nicabanga ukuthi nenze wrong kuphi ukuze ni-concede 3 yamagoli. uRasta wayekhuluma slowly and bese sazi sonke vele ukuthi whether siyadliwa siyawena nge-half time uyifunela igwayi lakhe. Umthola nje aligaya igwayi lakhe elihlaza enza kanje. Khuluma slow la. Coach mina ngisacela ukukhuluma mina coach. Athi khuluma Rasta. Hayi. Madoda. Angeke thina sihlulwe ngamanye amadoda. Coach uma unganankinga mina bengicabanga ukuthi uBongane uVusi uThokozane noMuzi bayolekelela enkabeni. Uma bayolekelela enkabeni bona mina ngizosala ngedwa emumva. Ngizovala mina kuzo zongena. Angiboleka uMetshisi lapha. Uma bangalekelela enkabeni labantu engibabizile bese nama-striker ethu phela afake i-effort singayiwina le game. Ngiyabonga coach. Vele sizothi masibuya ku-second half. Hayi sonke sesiya phambili. Into azoyisweeper. Ibhola nje liqhamukayo bek-ida kundlula. Yabona uma kundlula ibhola indoda isala phansi. Yabona. Uma kuzosala ibhola indoda iyandlula. Yiyo nje into bekasebenza ngayo leyo uJamane. uJamane mfethu ngiyafisa ukuthi kube wathathwa ayodlala professionally manje. Hayi le ndoda le yabeyiphiwe ngokudefenda. Futhi noma kuthiwa ukuthi sihluleka ukuskora amagoli i-draw kwaze kwaba yi-half time uzomuzwa asho slow lathi kungani nonke ningabuye emumva ningivumele ukuthi ngoshaya amagoli le. Angeke mina ngihlulwe ngamanye amadoda nami ngiyindoda. Hayi maribhola lasekasi if lento leyo mhlawumbe uma bangayivumela professional yabona ukuthi umdlali adle into emnika amandla emvula incondo yabona emenza abe creative nge-half time mhlawumbe ibhola lethu lingaba more interesting.